menene luak mi shipan ka kath en gor ko da dara jalri de ki shed lot en non ko da ka eriamo ki eri dormo che jedur te ka la to rodin ga jaten men nyam siang dir loaj mi dit di loaj mo ba di loaj kwak ne bu loj bun be dit be tok ka da yo to ngwanda ka barich la ngwanda contribution ne ka fasting ne ka la ngwanda contribution ne ka chom na ko da ka pire kwaro ko la ngwanda contribution ne ka be accountability ki be gwir ta wano re lo ko ajana nyam la nyu da na mara hoda de siang lara la rebro de longa ne siang lara ga ne siang wa ta ga da ga ma siang lara e ba ta inde no ko de je nyot ka je kam ne na dang ro ba divert agwan jeng na re lo ko mo me she divert be na rodien to ko gore lo ak be prop ne be kan man ne ko kenten pal re lo ak ten te yo ba to ko gore pastor be kan na to ko dab gat re lo ak so enama jen sign in rewda ki nyu de rodum la nyu de ci lo ak Japan ka kat nder tetem ko kuje mo be te dial be shwa ware lo ak ko ta go gore lo ak bien ke diala ladda go ba loy gore da jaga tet di diala kada ba loy gore da jaga tet mi kwar kwai di diala kada gana ta chwanga je go baran be impress en palamo ci ko bi siang wa ba chuwa ma bere siang wa e siang me shuna look la lava jen riya da nyama la bot siang wa ma je chot re lo ko mi sha wa lu kara la ling no shwa look ko siang wa bara ma yu changa ta te loyda kana ta dana palaro do ga ne di ngwan bi ko shunen shanka ga siang me chicken pastor chicken lut ko dong chicken te tiana liang ko pastor no pastor te ga tama dit ko cha gore riya ne ko do no mo lut dun pek do chop bi ane den te lut bi ko do ramen te lut mangay je te lut bu me tat e go da yena accountability da yen gwer ga ne chiang ko da yena jabo la da re lo ko ma ko kujimo bana me betu ok re lo ko ala siang go am che lo ko me che control nyok bi chiang mi chwal ke spiritual confusion nyon re yaka ba yajan sa ni diodion nyon re yaka mu wetu ok go kaine bo rodien chu jejre lo ko bi ngey kaine bo rodien chu jejre lo ko ngi jara monumen gore deleng mi jaglo nat katet ko chi siang ti chi kan lo chi kan control la mi go kaine cha rodien chu jejre lo ko esankel me la nyu de chu ban jeng ne je lo ke control ke ken siang to kon bukan gwan jeng mo ga kwel me chudre lo ga gwan jeng me chudre lo ko sa nya nyam la tuok re lo ga mo lo go kan le ka ron ni jech be daga nat bo gwan jeng roj ke te nyu do ka ngwak be dag be yu generate re lo ko te singak changak le ling be nyon re ye ga ke le be chu tuok angwa mo be luak be chu penre pol mot be sang ne ga jalka ala ne ko me shay control system mo ya system be jiak and system mo be policy ne be chulat policy nyam kana kon khaylo ko policy rewdo dang lo wadana je lo ko policy diodi ne ram ci genre lo wadan be liw ala be manipulation be lo khaylo be chu control and guamo ci lo mo ci pel ke Japan nyam ko an ram read road rich and lo mo bu me tat no daru mo ko ne yeshu ko cha do bande na ko non ko ke ja block e both china la kar ka fogram dana nang nyam re yega china la kar ga bible study mi china wona ga bible study wala na nyen san nyen pelle ngay ngwane angwamo si lwa ke you fail an lwa mo bo wo mere bro bo mo ko grow long ko ngay gwan jeng ne je jen kel ke jenek ko kujimo kon fast story ban ro dan real ka reita ga dan bran ro real ka bran changre palo ne siang ko si mud betiam ko mud mi che itiam bu me tedde no be daga ram be kat en ci chopte no bishop kon gwamo bu gwan jengne be ngudi yega be yu gar penya gwamo no en ram ji jero de reil waga mo se ji be bel betet na me bi ngane den la ne ko te tok te changre yeka ala shi ken changre pele kan bible ko ra den ko te ken experience be ken mala ram be ken sen re lo ni ken no ngumeto roy kon lo ak ko la na kor na pen a group of people te chwal gi shudi no ngungu ne yito mi ji gwan jeno target ci ko control bi tire ti bi ko joy ready ti rodu ka en luak within ko luak dial shiga ken ko kingdom of god jacob wo won yam reta ka naba ne me shi yi ko elat loy daga ci kama ko deni tun de ga won ka je ko daga rodu real reta ga ta chance te tenisian ko daran tik daran rebel nyok me kan ran lew mudu bene talaram lalat ci ro bi duwari ko babab ri na ro ja bagak shalom